Aljoša Kovač je jedan neshvaćeni mladić koji sve svoje probleme rešava na neki njegov način. Pa poprilično onako zanimljivo iskustvo. Nikola Kojo igra Velju, koji je poprilično striktan i onako sad stavite ono pip, ćale. A Branka Katić igra jednu stvarno majku koja se mnogo trudi oko svoje dece i taj moment Aljošin koji ne zna šta će sa sobom i ne zna gde će se savršeno uklapa u sam rat likova njegovih roditelja. Poprilično onako striktna i odgovorna za sada, bar što se tiče mojih snimajućih dana. Uspjeli smo onako sve da snimimo u roku i da sve to uradimo sa nekom lepom i pozitivnom atmosferom.